Illum nafu biċ-ċert illi Joseph Muscat irċieva aktar minn 480,000 euro minant il-VGH. Issa nafu iktar aħjar għaliex Robert Abela kien baqa u għadu jiddefendi id-deal korrott illi ġie firmat mill-Gvern Laburista minn Joseph Muscat u sħabu. U Robert Abela stess baqa jara illi jibqaw jieħdu l-flus u l-miljuni daw kollha involuti, partikolarment Stewart Healthcare. Dan kollu huwa grazzi sar magħruf għal ġurnalisti, insellem lil Defni Caruana Galizja u lil ġurnalisti kollha illi permezz tagħhom saru magħrufa dawn il-fatti. Iva, dawn huma fatti ċari u konkreti. Għalhekk aħna ċerti li l-Gvern Laburista huwa gvern korrott, parti minn frodi immanuvrata, maħsuba u mwettqa, u Robert Abela għadu sal-lum fil-waqt li kien jaf baqa jipproteġi dan kollu. Għalhekk int il-lejla, għalhekk sejjaħtlek u sejjaħnilek biex il-lejla tkun magħna. Fis-sitta quddiem il-Parlament. Int trid issemma leħnek. Dan huwa pajjiżek ukoll. Jekk trid dan kollu jieqaf, jekk trid li xogħol ta' ġurnalisti ikun verament xogħol li jirnexxi, jekk trid li jkun hawn ġustizzja, jekk trid li pajjiżek jitnaddaf, kun magħna llejla fis-sitta quddiem il-Parlament.